It is also Tuvalu Language Week, and Tuvalu are very similar to us Samoans. They say talofa too. So whaira tangata nei o tafa. Talofa bro, talofa sis. Whaira tangata nei o tafa. Give them a high five and say elelei lea tua. Taimiu malama. Hallelujah. So mai la se patina bi ai lea tua nei taiao. Hallelujah. It's good to have you in the house of the Lord this morning. Everyone online, our live streamers, we welcome you in the name of Jesus this morning. Be blessed. Sing along with us. Tātou pepese whātasi, tātou whaiviinga whātasi nei taiao. Ina ia maulunga I se viinga o le tua. Hallelujah.
O ai mātou wa e sila sila mai ai le atua. O ai mātou. O le aso tele o lo mātou tā pena iai. A o ai mātou le atua le tama. Hallelujah. We thank you, Jesus. Le aso tele o le alini. Ua lata mai. Hallelujah. Fai le tangata ne o tafa. Tā pena le lei. Fire.
Timayan Tato Tali, Tato Te Laura Tutu. Hallelujah, Jesus. Tato Te Laura Tutu. Inuma Ole, Yoko Apamasino, Matali Tali, Atuile Tua, Idea Uma, Sada Tomaya, Pelelei, Peleana, Pesa e Pama, Oni Pesa e Pata, Ea Unsoe, Sata Olata, Tomantino, Hallelujah. You are worthy, Jesus. You are worthy, Jesus. You are worthy of it all, Jesus. It's a child, Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mafuta tupende angapaia ni child. Hallelujah. So just pese o Sauniga team ni child. If you want to stand, you can stand. If you want to sit, you can sit. Hallelujah. We give you the glory. We give you the praise. Hallelujah. We give you the glory. All the saints and angels, they bow before your throne. Yes, Lord. All the elders cast their crowns before the Lamb of God. Say it. And You are worthy. sing, you worthy of it all. It's a simple song. You worthy of it all. For from you, For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. you are worthy. You are worthy of it all. You are
Hallelujah. Ave Yesu pati ya te ia le nei tai au. Hallelujah. Pati atu ya te ia. Hallelujah. Pati atu i le anganga pa ia o le atua. Ave Yesu pati ya te ia le nei tai au. He is worthy to be praised. Hallelujah. Pati atu ya te ia. Hallelujah, 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 hallelujah. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name. We give you glory. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Ia vi ia oe le atua le tama le alo ma le nganga pa ia. E tatau lava ia te oe le vi inga. Le whamanu ma le whanetanga. Awa oe o le atua le langi, o le atua le lalo langi, o le atua o tangata o lauma. E paia lo suafa. E mamalu lava o Yehova. Aua oe o le atua mai le mamau e o atu i le whamamau. Oe o le alefa ma le omeka. O le amatanga ma le ngataanga o mea uma. Mātou whape atu i le nei tai ao le li ie. I atu mau ia te oe lo vi inga. E le ngata o le nei tai ao a aso uma lava. Ia vi ia oe whaababau. Ia vi ia oe whaababau. Toi ave Yesu taunanga pati a te ia le nei tai ao. Hallelujah. Pati atu ma le loto whaaftai. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 hallelujah, hallelujah. Tātou sauni le vi inga o le tua le nei tai ao. Hallelujah. E lo tali tonunga e le tau awa o ina o le vi inga o le atua. O lo iai fo i le mamalu o le atua i le nei tai ao. O le ama noa wa au mai e le atua mo oe. Hallelujah. Fa mai le vaenga o le wha malosi o le upo o le atua i le tai ao. Oli le li. Rejoice in the Lord. Te wha malosi fo ia te o tai ao nei lo ainga, lo tama, lo tina, lo uso, lo tua fine. Ai mai se o alo ma whanau. Aua nei fuaina le vi inga o le atua I me te topu I le soifuanga. Because God is God. He is sovereign above everything. Hallelujah. He is the object of our worship. And we must worship Him. We must worship Him, family. No one else but the name of Jesus must be lifted up. Hallelujah. Hallelujah. Sauni le viinga o le atua tai ao nei. Si ia o lima. Ai sauni te tapuai. Tapuai fia pe o le upo o le atua. Does God deserve all the glory? O ame te tupu, ame o mai au ngai ka fia I le viinga o le atua. Te loa fia mai le atua I longa mamalu. E le o foa por ngai fale. Ai a fia mai le atua ona oe. Nenga ia lofa le atua ia te oe. Tātou sauni le viinga o le atua worship team. Tātou sauni le viinga o le atua. Let's worship Him this morning, church. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. All the saints and angels
Son, hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Glory, hallelujah. Siya yung lima ya siya ni Chayao.
Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Blessed be your holy name. It is well with my soul. Hallelujah. Praise you, Lord. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah. Sia yo lima, sia tuo lima ya te ia ni tayao. Elelei, hallelujah. Elelei la maoia, sia yo lima. Besayai, it is well, it is well. Hallelujah. Sing it one more time. It is well. Hallelujah. Tautina yai, tayanai. Hallelujah. E moni lava ma fa maoni lo viinga. Pe ona macho pe pese ai le nei taiao. Elelei, elelei, elelei lava o eleli. Au macho tutui lo mamalu le nei taiao le lie. Masisi o macho lima. O le fai longa le li o lo le lei ma lo fa maoni. Wa sa macho ye nei va yaso I fuanga ma me o malava. E macho te fa tai lo le lei le tua. O macho fei lo ya I lo fa le nei taiao. O au na ma fa le tua. E mai sho tama ma tina o alo ma fa nau. O na yo macho ainga. O matou moli mawina fatasi lelelei o eleli. Awa ele o moe le fili le atua e whaalave lave ma whaso e sa. Ai wa matou tutu ma le loto whaftai le nei tai au. Matou whape atu le atua whaftai lo whamaoni. Whaftai lo walofa tu noa sa ele o leo ina ilo latou soifua ma lo matou wola. Le ua matou iai lo malu le nei tai au, o matou pepese I lo viinga, o matou alalanga I lo viinga le lie. Aua o lea ne e whai ai matou, ina ia vi ia I lau fio e whaavavau. Whaamanuia nei mafutanga le lie, whaamanuia ua wauna ua matou mafuta.
Stai me la mātou whalongolongo I lau upu le li Avea lau fionga ma whaamanuianga ia te mātou. So se manaonga, so se mai, so se mea wasau ma se tasi lau whale le nei tai ao. Pa I atu, pa I ane, pa ifo le mana o lau anganga pa ia. Ma e whawheiroa I so se manaonga. Ia vi ia oi le nei tai ao. Ia whaamanuina lau suafa e whaamabau. So ia ve sau taulanga pati ia te ia le nei tai ao. Pati atu ia te ia. Pati atu I le nganga pa ia o le atua. Hallelujah. 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 Glory. Hallelujah. Hallelujah. What a good feeling to be in the house of the Lord. Amen. Hallelujah. O e fia le tai au wai iai le whale o le atua. Te sui I nunga lo lima. Mai kalo whapei le nganga pa ia o le atua. Amen. Ke wai whapei o fia tanga loa wa koe wa ai ana. But apart from that, o le oni ai o le li'i, pe o le upu o le atua I le nei tai au. Langa o le tātou malo si anga le ngā. O lo kākou oni I le li'i. Amen. Amen. Whaftai ai le atua. I le nei tai au, le anganga whaaloalo te whawhiloa I atua I tātou mawhtanga. I mātua o le whale. Pastor Ngaluma le mana, First Lady Annie Morisa. It's good to see you guys. I miss you. I miss you guys. Amen. But I miss my wife too. Amen. Our families, our gateway families. It's good to see you. Amen. Hallelujah. Amen. But it's good to be back home. Amen. O whai atu I le au na le atua. Tātou tofi nei tai. Whakwa u noa kwa le au na le atua ngaua. Kau su e o mātou ato I le malai vale. Whakwa u noa atua I na le au na le atua. E au whaftai I le atua I ngaua. Alu atu le message nei tai. Ia. O mafuta I le nei tai. Ma ke le tala noa la ma le au na le atua le malai vale. Le ma le o mai sa mo e whaafikai. Sa o le leile meo mawhi loa ia. O le whale o le atu. Saungi fia e whaalongolongo I le upu a le li. Amen. Saungi fia e whaalongolongo I le upu a le atua. Awange I lusi lau sau, awange I lusi le pensingi ngai sau wai. Aia e fo I fia I le nei tai au whaamanuia le atua ia te oi. Timo, do you have a song? E se pese ki maa kakoso. Yeah, let's sing one more song. Ai saula ia whata lofa whawhiloa I tātou mawhtanga nei tai au. Fai foi tele I whiloa I lau au nā le atua. Sau whawhiloa iai. Tātou sau I le whalongolongo I le upua le atua nei tai. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Oh, what a change in my life. Kan se ngai le o se ponganga o ko Whalongo I upole pese for my Jesus is inside working on the outside. Oh, what a change in my life. Au vai upole pese this. Ele ia se change. Pese mai ngai kai au. Tartonu iai. O lo afio Yesu lo loto. O lo manu e foi. Amen. Iai lo swinga e ke pese fia ai. Mai sauni e whalongo le upole atua. Let's go team. Yeah.
Te loa kau te whaftai le tua i lana whaolatanga. Ua sui ai ka ko wolanga leanga. Amen. Hallelujah. Amen. E ke kari kongu iai. Si ilua au di mabla vei kari kongu iai. Ua sui ai le tua lo wolanga. Hallelujah. Amen. O vertu tina ngā luenga ni taia. O tangata nā o tangata ua lewa na oti. Ai sea ua sui e le atua le olanga. Amen malele. Sui e le atua. Sui e le atua le olanga. Ia sauni fia e whaalongolongo e le upa le atua. Nei ngalo ia te ao te whaafeiloa i atu i e o lo whaiona mai mo mai nei taia. So se vaenga o le lalolangi, but especially those in Samoa. You know, there's a lot of people that they said to me, Pastor, we always watch, we always mai o se whaamanianga e leo kākou la ke leo whaiakua ngau kākou ma tua wela utala ma sa ngau whaiakua i Kalisia a esi si me kaunga siringa i loa i tātou i loa kākou le vi inga o le atua whawhiloa i atua whai o e mai moa mai nei tai au i e whamanuia le atua sauni lau loto e whaalongolongo i le upo le atua le awa noa tāua i le ngata o le upo le atua a le sauninga o le whamantunga nā tu i nātu i le au auna le atua le nei tai au le awa noa ia whawhiloa i tātou whailaunga sunga ia pasta manuele le moa ia tu i nātu ia te ia le awa noa nei tai au mai sau pati pati e whawhiloa i tātou whailaunga Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. He is here right now. Lift our hands to Jesus this morning. As we stand, Lord, I make a declaration. The flood is coming. For the latter rain has been falling for years. Awana ingata yo mātou tuliwai. Awana ingata yo mātou tawapa. Ayalo fia I mātou. Awana itoe control I mātou I mātou. Aya ave ta whinga le mana o loa ngā pa ia. Whaliliwi nai tangata e tō tele le li I le atunga. Whaliliwi nai loto mātua I whanau o whanau fo I mātua. Whaliliwi nai o e whanonga tatai le poto e angetonga. Mai ia whaasau nia le nuku. Whaata pena le tamaitai whaipoipo. E whaatatawina mo le whatoa whaiawa. And it's all about you, Jesus. And in Jesus' name, Father, we receive that. Whaftai Yesu, whaftai. Lo suafa o mātou wheiroa iai. Lo suafa fo I leo le amatanga e o atu lava le ngatanga. Wa ti e oi vi inga lo lupa ia. Oh yes, Jesus, your presence in this place. Yo mātou whauina bea lo no whaali I o vi inga. Ina ia e fio mai lo mamaru. Oh, in Jesus' name. And all God's people say amen. Amen.
Patalo for Sitasima. Thank you, worship team. That's awesome. Wow. I just feel like staying in this church. Taina vai. So ma fe au mo le ia no ma walunga. O maua ia tātou te whasoa i le upo le atua. Ina ua sota i atua. Walau whalo alo al whawhi au ia nau. Ato le upo le ase mea whasoa ai. Ia o mai li tai au. Ia o loo. Whalongo pe le li i po le ale mea fia. Mana o tala noa i le kālesia. Ai pe tai la le nei tai au o mafo i lalo i le taimi o le lotu pālangi ma. Whanongo longo mai. Ai ai ale fe awolo whama mawhai le atua i lo lotu. Ina ia whao popo atu pai i le whaasoa i le tai au. If you have missed this morning, it was a message about there is season, and God take us through season in our lives. Ia le ri. O le tusia mātai o los fufa. Los fufitu. Tolu fitu ma le tolu vadu. O te whaitawina whaapea ai pei o na pō o noa e whaapea fo'i pe a sau le atalii o le tangata. Awa e pei o na whaia i o na pō, au le i o le lolo ua lātou a ai na inu ma lātou whaia wā ma whaavanga o lawe le aso na ulu atu ai noa i le waa. Na lei loa fo'i e i lātou se o le lolo, ma ave e sea ai i lātou uma, e wha pēr fo'i, pe a sau le atalii o le tangata. Amen. Kamnia le atua whaitawina o lana fionga, ia, tātou taltala noe le upo le li, natu fo'i e whaasoa atu, a wotau te tele wawe tele. Ia taifua fo'i pea e tau sami, e tau sami. Ia e te le so na sapu. Amen. Te whai maarie, ia ina ia solonga le lei, tau samina pe a tātou aima whiinu. Te tonu le tai au e te tala noa atu o wāhe. O whanongo mai le tai au, o lo iai aunga o aute. O lo iai le autu. O lo iai se meo lo mate tu e kato uma. O te tonu foi, o te le sau i nei e tau tau atu ia te oe. Le ai, a lewa tau mai e le afionga a le atua. Ai pei o na pō o noa, e wha pea foi, pea sau le atalii o le tangata. Amene. Ma nei ala ia wa lewa iai le whatusitusanga lewa mai e Yesu o na pō noa ia whapena fo'i le toi fio mai o Yesu le atalii o le tangata e si itia atu tātou. A whai o Yesu wha moe le aso rea whai mai amene. Talo mai lau lima ia te au pe a whai o lo wha moe lea. Amene. Le fio mai o le lii o Keriso Yesu. Ai mana ia la lewa iai le ata tātou te tiro atu iai wā leo whai mai Yesu. Tai wha pēr hoi le sawa le atari o tāta. Ai mena i kaltala no mai tuspa ia i le tai au le nei. Nisi mea sātu tupu au le sau le lolo whai mai wa lātou ai ma whainu. Wa lātou whai a wā ma wha avanga. E fui nisi wha maunga le afionga le atua whai mai. A lātou whai whātou anga, ma whau whale, whai a lātou atina.
Tong te fesiri mai ia, that's not bad, ele reanga. Ele lei. Ai ele mea lai tu. O ele anganga ta o le materialism spirit. Tu sa wata dili umalato operations ilea su engal ta mau aina. O le motive na le tua o le taimi lea tu lai mai. Lele umame ia ta mai fa ya va fa avanga atia e fale atia e fa to anga ma me fa pena. Te o ele aso na u wai no ele va. O le amele tu. Pongi sala to le mele la tu. O na esele nganga lae operator. Au te mana ofo e fata tia vave atua ia te oi le tae au le nei. Ina ia malama lele. Ina ia awane i fata ia i tato. Ina ia awane i o tato se le faitau i le teimi lea o tato iai. Lea o whamatala le mai e Yesu. Lea o whai ma o whamoemoenga, ma o whamoemoenga o lea. Lea fio mai o lea tali i o le tangata. Lea fio mai o Yesu si tianga. Amene. Au lea o tau mai e lea fionga a lea tua se lea. Tātou te whaatusa iai. Ina ia tātou i loa ai o lo tātou lava tā pena. O lo tātou whaasauni. Mai to ino Ioane o i lātou uma o iei lea wha moe moe. Ia tai tasi le tangata ma wha ama mā e ia o ia. Say amen. Lona winga o le lua mafutanga ma le hangapa ia. E te accountable iai. Transparent. Pe te mātalatala iai. Awale uminga huungi au account for ie. E le te aroa i solo lava ma le loto ita ma le loto le wha mangalo. Amen. Ai a eita mai awal pole aso eita ai amen. Ai sea o e ai lo fa moe moe le ai. I have a hope. Amen. I have a destiny. And I'm going somewhere. Amen. Lua lama fitanga lea ma lea ngāpa ia. Lea la te talatala no iai. Amen. Aral foi o patato vale sautala o famele ngāpa ia. Fai asi malosi o lau tala na. Amen. Vai. Kene kau whakari se sau kako roku lea sa. E te whai e, I'm very sorry, Holy Spirit. So ani mai whama maa mai atia. Vai o e pia e hold account wha pe ngā mele ngāpa ia. O le te leo so ani ale ngāpa ia ia oe. Amen. A wai koe roa e runga le bela o lo wika ngā. Ai o le a koe mamuru waku a koe remind mai le ngāpa ia. Nesa e. Confess my young Adela. Amen. Yeah, la koe faifo. Ngai akala yo oe ma e sao oe Holy Spirit. And I'm very sorry. Amen. Say amen. Ilano ifo upunga ngai famatala le mai ai Yesu mai. Momol to lua ave to tasia tulis. Sabavali to lua il vao ave le sia tulis. Ngā lulue whātasi tō lua i le me oloi seito avele sia tūles. Hae tau mai ai individually. O oe lava. Amene. E leo i loa atu e au mena ia oe. Au au talatala no atu whapea au au o tātou i loa ua lata mai meri. Ina ia awane i whaivavale le tā whamoe moe. Kone i ka usu mai i le asawa pe nei wa le ai masisi wa oma ana o oe ale te sau le rotu. O te ta o tia o ele me tupu pe a fai tupu la solea o le sitianga o tangata mua mua te viria o pasta. Amen. Ai te vili mai wa ele message e lunga mai pasta. O le vili ina wa aru o ia sitianga. Say amen. Ora tātou sāwari walina la hea. Hele se tala po angale a myth. Amen. This is not a myth. Ole myth ma mo le tala po ile kai pio kako kala sa mo. Kala po yo le babau. Ele iai se singa iai e mai se mori mau. It's a myth. This is not a myth. Amen. This is the only hope of the world remain.
tato vava ai mamol mawina me o lo tupu. Pau alfa moe le toe o upu a Yesu. Au atu te atu vale. Tele mea no fo yo tau mo to lo tama. Pe ana le ai se manu o fai atu o te alu. Ai a fai o te alu o te toe sau. Say amen. Ale kau ma fai o ile. UNO wa kau sora au por ia fa fika au. Au mga o soa o ini se wari. A fa rongo kula hui va o me se wari. Amen. Sau fa fika au o fia ai se wari. Ara fo fa penga o nga so solo ai se wari. The answer is Jesus. The answer for the world is Jesus. And you've got to find Jesus as the answer to you personally. Amen. Amen. Sabarnya te I mera mai. Ai pe ona po o noa. E fa pe a foi pe a sau le atali I o le tangata. O le ane identical ai ona po noa. La mele tātou te iloa to a tele I lava noa. O le lolo. Amen. It's the flood. The flood. E la ona ta watu le asole nei. O le mema le event le wanga solo atu nei ai le lalo langi ato. Lewa, faisi lewa, pa uari ti munga. Amen. Mantua o sese na Israel. E a mata I le timu mua. O na wala ia e to ulu vāti munga. O na orola ia I le latter rain. O le former rain, a iai longa selenga. A le latter rain la, a iai longa selenga. And it is a mega harvest. Amen. Le alau tato wola I season ia. Amen. Former rain, and in between the former and the latter, le to ulu baba soloiti munga le tato te mori mawina. But the latter rain has ole. Tato mori mawina baba aya trisi atu no le to tele. Oisi atu no isalama. Batu le bala awele sabat bat. E kamo moe mai humatangata. O le ale mea ua tupu, e le lava seisi mea lilo longa lue, o le mana o le anganga pa ia o le atua, o ti munga o le anganga pa ia. Amene. Peilanga tik lea I le tai haolene. We speak. Si tai awa papenao, e fui maftanga malele. And the Lord spoke to my heart. He says, I have released kingly anointing. Fau unga tupu. Antu o I tātou, o le tātou lava, whaalanginga leo tau mai Yesu, o I tātou, o le tupulanga manuia, o tupu, maosi taulanga. Amen. Do you get me here? Amen. O si te mi te whēto, lewa mai Yesu o tā ua lea, mai lesi, ai longa. Oila le ma fuinga poloka. O Yesu malanga faalanginga o faalangi ai ka ua, po ka ua. I don't believe. Tala no mala yo le ia te au mele. Mala yo le. O tupu, they declare. O kupu e declare in a state of emergency I le ngu malaku ngu ngai. Ele declare al fai pule I le iau kilangi. Ele declare inga ele basi po le taxi le perua I ile. E declare ele kumu le hu. Amen. Declare lo ele aol malo state of emergency ka ko sa mo awange ko perua I se sila wakele. Wa vai le declarations mingoi uma power of the land anga I declaration le usa. You start declare.
Align with the word of God. Lau vai mai o na po o noa te whapenau na po lea tali o tangata. Ta toi lo na po noa o le lolo. Then I stand and declare, there is a flood coming. Amen. Amen. Te rona lo te whaaso atu ai le mu o le atua. Amen. God has an eternal plan from the beginning towards the end. Mai totonu ala na porkalame lea, na te whaatula i e tangata mai tupulanga ma tupulanga. Amen. Why? They take the positions in the eternal plan na le atua. They align themselves. They see what the word of God says and they align themselves and they declare, they pray, they praise, and they declare. Umana tupulanga aru ilalo, ia ea mai lesi tupulanga. Umala na pe o tiae, ai tula i mai lesi tupulanga. Paso solo mai ara ia, lewa tau o mai le taimi nei, wow! We are so blessed. And the Lord says, take your place. Te loe, o ke leo whaia se por kalame mo le atua. I'm not creating a season. Amen. O te leo whauina, I'm not creating a season. I'm going through season. Amen. Eo wala tātou, te mile tātou te iai. O aina a pointinga tātou o tātou aso whānau nei, o te minei tātou te whaolaina ai, o ai. Ro mai walu vai mai le apostolo Paulo na sila fia i tātou e ia ana mua. Tō fia i tātou e ia ana mua, ina ia pōlinga ia Iesu, le uru matua le uso e tō tele. Bala uina i tātou e ia, tau ami o tonu ina i tātou e ia, whamanuia ina i tātou e ia. Wow! Hallelujah! Nua le atua. O leo te taltala noa atu iau mea sina. Amen. Leo whaongale upu leo mea sina mea tausi. Awa ai loa ele taule elea. Amen. Ao lei folau atu. Lona ta maa ilangi maa. Awa ia taltala noa atu atalei. Olo pasino manga lea. Olo ingoa lea. O le taimi lea e te tautala i te tonu al fono ale no. O le pou lea e te nofo ai. Amen. Nobody can mess with that young man. I say, he knows who is. Amen. We do not know who we are. We are not aligning ourselves to God's plan in His timing. Hallelujah. Oh, hallelujah. Where do I start? Start declare. Church, I urge you when you come. The flood, I feel the flood here. I feel the presence of God. I can't hold back my tears. Amen. There is a cry deep within me. It is not an emotional cry, but I just go, wee! Wee! The presence of God, church. Amen. Let's go so we can see some issue or aspects if I parallel. Are you with me, church? You want to go home now? Amen. First, Mati eti e Yehova ile lolo. Amen. Mati eti e Yehova ile lolo. Ti eti e Yehova ile lolo.
Toso mai I le lolo le anga pa ia. Amen. Mai tu si salamo lua. Fai mai e tie le atua I vi inga alona no pa ia. Amen. Leo tatua kampea ngai o. O le mamalu leo le atua le nu ue o le atua. Amen. Ele tie Yesu ala kuma oe ku aku waku malingole o ma ku e karesia inga fa mole. Waku malingole o ma ku kai siri por ala pa inga kha. No one share the throne of Jesus on the glory. Say amen. Are you with me today? E tie Yesu vinga. Ele luaina le vinga o le atua I se culture, I se tupua, I se aulo, I se ario, I se tangata, I se isi lava ingoa. Amene. No, church. Keep that in mind and let it be a mindset for us in this glory of God. Nobody share the glory of Jesus. Nobody. Amen. Oh, what a beautiful name. Ooh. Hallelujah. Not when I far my better my one. Lei sei singo fo ina mai tangata I lalo le la e whaola ina ai o ana o le suafa oh yeah se le iguale tau mai la no other name. So let's learn from the parallel of the flood. Amen. Le flood, a normal flood, I le taimi le nei ua tātou iai, te o wale lolo, te ho I Yesu. Amen. And I like what the NC share this one. Let's be hunger. Amen. To lift Jesus higher into another level. Amen. Into another level. I felt the Lord spoke to me regarding the worship. I tell you, Lord, we like to find out the sound of heaven. All the time. Ele mapu vi inga. La se kai minga fa emo mai ai le vi inga le langi le lalo langi. A le pole na fa na wa Yesu. O mai ai angel, angels, and they sang, "Glory to God in the highest. Glory to God in the highest." Nobody share the glory of God. Amen. Amen. The highest. I think Lord lau highest. Lau mita mitanga. O de Yesu mau mita mitanga po e mita I lau tawale po. E mita fo I lau fale. Amen. Ten you mai te tala noa ai me ia siau whanau dau. Wo o, lau armesi o. Amen. How about this beautiful name of Jesus? Woo! Hallelujah! Le ai lava se ngoa lalo le la e fefe ai satani. Le ai se ngoa e fefe ai te moni. Le ai se ngoa release the power if I've been now in the malo low. But the name of Jesus.
I felt the Lord speaks to me about a dry river. Mandate. O le stream out to le vaitafe olai, le vai olai tangata. Lona lua, a o ina pāle vai, no o mai la ia o le matau I loto tangata. There is reverence of God when the river of the Holy Spirit. Amen. Wale ai nei roa le vai, wa sui lor whainga o whaonga i le vaitafe. Wala uma ai ka ngaka ave fai ai fale ke kele. Amen. Ko la uma ai fo ma ka ngaka e fai ai ka ai nga ma. Are you with me? Le la ia wa ka ba ai fai nga fale. Amen. Longa lua ia o fai ai les o ko ngio o ma ko sa o ma ko mo ma ko yer ka ao o ma ko afar ka ao. Amen. This coming flood, it was a stream of Yola. Amen. Ayale upumana ya Yesu mai. Ewe lava wa matelevai. Aolea, it's a sign. She belongs to me. Ay ese temiga ko ke fasia sia ngai churches la. Ka ko Pentecost. Amen. We think we have him, they don't have. Wrong attitudes. Amen. But the Lord says, I will fill. Can you imagine? Amen. Woo! Hallelujah! Are you for the souls or you're for the movement? Amen. Amen. She is mine. So I have no right to be judgmental. Ki malolo mahova. Ano lo hako wale ile nga pa ia em mo pili ia ile operations on malo le tu ole nga e fa malo si ai e lo fai e ma fa fa ton wai. Amen. Au ka ko au mai ko le afi esele o le computer. Amen. O ka vai o le sifa pa por como o le. Tu sei? Ole o mai ko lo kuya ko nga spirit. And that grieves the Spirit of God. E ti nga ile nga o le atua. Ele afi le nga ka video operations. Ole afi ole nga ko ile mai polo. Ki mo keo, ele o le nganga fefe ai o le nganga fa malosia. Say amen. Say amen. Ele ngongal fa bye, I made the Holy Spirit stand up. E alo fai, amen. Olo fa tangata uma. Amen. E alu ma ngai ala ka ku fero inga okar masua mai ala rofa umi aku loa ki nga foi makase ki lo. Amen. Say amen. Digest Maria e afe au na le tua ma. Amen. Tu sabe vai tu lela Ti e Yesu i le lolo le lolo lue le lolo multitude perish can you walk. Amen. Can you imagine le lalo langi ako angar ko avalu le nga ola i le kaini o le natural flood i le kaini o noa a fe meila i le natural flood lea i le supernatural flood lea pole lo longa lea o le ngang pa ia i le teni o keriso multitude are going to be saved. Are you with me today?
Le mano ma mano na whano i le lolo i a noa, a le lolo i a ke riso, le tia Yesu, i lona ma malu, si tia i lunga e tangata, pe mai Yesu pe a si tia au i lunga, ona auto sina mai leo le lalalangi. E sao a e karisi e sao. A sao rubu mai ro sao le nere me pas, sao basta. Amen. Whoa, amen. Hallelujah. Se emo mai po se clip solvena. Ta siva o fa. Le tangata le nei o Evan Roberts. Le na a matai le fa o lo la ina. Tele po le revival Wales. Tasi le tangata. Amen mena tupu I Wales. Whai o Wales le. Aare si o manga a toa pe fia maila whakari o leo. The flood is in this place. O yala sau ke wa. Sau enter mai ko kongi. The weight of God's presence. Convict them of sins. They fall on their knees and they cry out for God. Leila unga Jesus. Lei mo mau Jesus. O isi tangata o whaiwhaiwa. O lewa arwaela to va pasi mai ko kongo argami na sanga lea e ele ma malu o lea tua. And they fell in conviction. Koe foi mai ai uka va ko kuli leo ngongema. Kang yakui lea kua. Ala no ta watu fa pe yate o mena. E ta watu yate o. There is a mighty harvest. O lea sau. Amen. Lea ngai mai. Lea na tātou ba ai se wha emo mai a lea tua. Ina ia tātou I loa ai. O ia o lea tua na te mawhaia mea uma. E whaia ia tusa malona pinangalo I a ngero le langi. Matangata uma o le atu lau lau. E lea se tasi na te vau ia lona ao pe whai atu. O le a ea lau e whai nā. Upua ne pukane sa ina wato e potolo na mawhau. Mai o te whamanu atu, o te rivi atu, o te whane ne atu I le atu o le langi. Whamaoni au ngā ruenga uma mau wala ua tonu e te mawhaia foi o na whamaua lalo ina. E o sāka babi, ma le whamaua runga. Amen. Nara uma. Wat nesi ya ia lua tuisi mea zeu. Te sa wele tau sanga whaso atua. Te fia wa ai. Tato te fia oe wa ai. I le oda le atua. Na release ai le lolo. Amene. Le lolo ya noa. E atangia mai o lana oda fole na. E release ai lo longa o na malu le atua. Kene se fitu. Fai pa sumatas. Fai o te rola ia tatu whasoe mei tai au. Ke salon ta koe fitu. Se furu e lalo, se furu tasi. Wa o fo I le aso fitu. O na o I lea o le vai o le lolo I le lalolangi. O le tausanga e ono se lau o le olanga o noa. O le masina e lua. O le aso se furu marfitu o le masina. O le aso lava lea na le peti ai. Puna vai uma o I le moana sau sau. Maua whaavonoa ina pupuni o le langi. Amene. Maua mai le oda le atuanga ia ina. Mua wha mai na ia le peti ina puna vai I le moana sau sau. Lona lua na ia te tala loa lea whaavanoa puna vai o le langi. E lona mea wau tala noa tue vahenga lena. It is the same order
Le ngā lue mai ai, le lolonga le o te talatala noa atua. Mua le peti e le tua punama. Wa e loa oe ina wa e whao la ina. Lea leo po Yesu le fine Samaria. O le inu le vai na e toi fieinu. Au le inu le vai o te watua mai e vea e puna i tutonu ia te ia. E o le ola e whaava. O le ale le te iloi. Le ale truth le i. O le vai, o le whaola tanga le wa e talia. It's become a fountain. Wa vea o le vai puna i tutonu ia te oe. Whaiwa mo mai au whai mai amene. Please see me careful because I'm sharing my heart with you. No whalia mai eleto. O le second phase o lo longa. He released. He released. Ai wha alongo ia i puna wha ngā tuspaia. Release is very easy. Destroy is very hard. E te loa koe lani me le e ngā lue mai ei le atua i le teimi le nei. O la mena o le atua. Sa le peti e ripu nā vai nei te tomu. Le peti i lau salamō. Le peti i lau te taro. Hallelujah. Le peti i lau anapongi lua mawhitanga maia. Amen. Ngā te le teimi o tātou sāwawai. Me ale ta sirena whaivo el ti Apollo. I vai elina eli esto ino o isa ako mai ako. Amen. E o mai le au filisitia to e tongi e maa, to e tanu. To e lafo iei parapala. O isi teimi, wa lafo iei mamanu le anga. O le ein, awane i to e tau mawhalia se vai mai i. O le consequences po le tau unga e le to e ola ni mea i ta whatafa i. O le oonga e le ola man tangata to e whaia ina ma au tau aise a. O le maua se vai e whinu ai, wa le aise me ai e maua mai. E baba ai nau savaringa, pe te le loa lafo e ti Apoloni me o ona e ona. Wa mata mai, wa le ola se silau tala noa. Amen. Wa lulua tu e mi mita ma faalia lia awa o ana mea ia tu nawaltino tu nawamata faalia lia vale o le ola. O sawa tala wale o Yesu a oela. Na oela. Allow Jesus to break through. Amen. Amen. Hoi si mea mo mea maa o malo. O malo. Mai le tua. I cannot release what are in the heavens if you don't break it. Te roa ta talo o tangata leo. Evan Robertson le te talo no atua. Ola ta talo le famous lava. Lord, break me. Bend me. Bend me. Leo te mawat. Ola i loa tangata le oda fatu la ia le atua. Amen. Release river from deep within us. Releasing. Amen. O le kakalainga o vai leile langi. E makua whai o fie lapa i le atua. Ai ona o filifilia i le atua ta ua. Take kuku in partnership with him. Ma le atua. We have signed a contract. And I'm not going to move if you're not going to release water from deep within you. Aritala, o oia, the main obstacle. You are the main obstacle. Well, I am the main obstacle. O le ngā ioia le atua to release waters. No o le atua. Wow. O le tangata lea talabou. Whainga luenga le au Eli aulo, Eli koale. Can God find you? Can He find you? Can He find me? Hallelujah. Wakakuku fatatau, we stand aligning ourselves. Amen. After we declare His word from our mouth, but we are mindful of what's going inside.
whaingofia. Nasi e roli mai, it's me. It's about me. It's about my church. It's about my family. Lord, break me. Lord, destroy me. Any unforgiveness, any unrepentant sins, any bitterness, the Lord says, break it, destroy it. Lord, put your hand on areas that needs to be addressed in my life, because I hunger more for you to open the heavens and see my nation coming to Jesus, and see my city and see my family comes to you. Oh, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Siaso, hai ro mai ele tu ia te ausen. A mo la lo hoi lumo le ri nei tai awa faso at. Ai lo mai sau tu lungo le wafu. Se wafu lai ki pe le wafu lai tu ai mato no sansto. Au tu ai lungo le wafu au va ai atu. Ai pa u mai le afi. Mega golden fire. Pa u ai pa u lungo sam. Papelo mafofa. O le nuclear bomb le mena. Apita ita tau masani nge yo nuclear bomb. O le kenye pa uai. E ai le reflection. Aftermath. O le mo le ao ke le pese. Pulo wait. Au tilo atu le seme. Awa va ai atu. O le afilena pa ui lungor sang. Ua tafe mai lungor fongatai. Tafe mai lunga fongatai. Ula lau te tu lava mau matamata. Au le o me le afi te fongatai. Au tilo atu. E ai pou o lo o mai whaatasi mo meo pou mori. O lo o mai whaatasi e whaavelu atai e le float, they submerge. Whaavelu atai le lato o mai anga i. Me leu te tu ato e lunga le wafu. Lata mai pou ia iuta. Au vai se tangata whaingaruenga le wafu. Wana susu ea se mo se li se tapungi lungo ole wafu. O le whamoe por kalame a mai pouia ona i merche la ia i. Au pawai atu, ele i o pouia i, ai o mai a they break through their way lungo le wafu. Tuala i over le tua what's happening, what's going on. Se le tanga tau whaaria e le atua le, ka ua le mamangu le atua i sama. Sunga a William Mafo. Ai whai le tastoi ina sa umawan baptisonga le ngangpa ia ingo ia Don Harris. Whai whi au nei au kilangi. Au winga atua le atua la tua batu i sa wa i le mea sa matu. A lo lotu ai. Whai langa semina e winga baptisonga le ngangpa ia. Ai mai e whai loa i le pō muri. Whai loa mai le tu e le afi le pa umai lunga o Samoa. There is fire falling on this nation. Hau tu e nā mō wawai, whai le tu le ala winga. Mo alfa mai le tua. O le afi o lo mamaru. O pouian na tāwhia mai. God is raising a generations that carry his glory. Well, the role of Omolie to do, they carry the power from one location to another. O le tupulanga lea o pouia, la tau te tutu, awe le mamago o le atu. O le mea winga I pouia, we know the post, a o le tutu I lunga, they fall flat on their face.
And these generations before stand up and minister, they find themselves flat on their face before the Lord. Lona lua, o pouia, ele pule al pou le me fia tuai. Ele pule foi le pou ele taimi e tuai. Lainga umale master engineering. This is your time. This is your place. This is his time. This is his place. Ele compete pouia. Appreciate le pou lea, le silei lumatu. In the move of the Holy Spirit, church, there is no competition. We are aligning ourselves. We appreciate our forefathers, and we enjoying seeing our next generation catching the fire and run ahead. In Jesus' name. These generations, ele muli tu masan. The church become a legalism, where they follow from generation to generation, but these generations, they break through. They break things. Glory of God. They don't oil sample. Amen. We know you have to oil. They don't sample. Emerge ele to my liti sangiole Vasta Pacifica. Our very locations is the uttermost part of the world. Afengai ma Jerusalem. Our former, our late King Malietoa, when the gospel landed in our shores, he embraced it both hands. In his final declarations, he said, there is no more king of Samoa. I'm taking the crown and the throne of the king with me to my grave. Jesus is the King of Samoa. We are people of covenant. O tātou, o tangata whengaina. If you read the climates, the political climates, economic climates, you can see the hand of God over our nations. We didn't choose our foreparents, our forefathers and mothers, our ancestors. We didn't influence that decision. But the impact of that decisions, that's why we're here right now. That's why we're here right now. I say, church, stand aligned. Search your heart. What hindered the outflow of those water from deep within you? Because as long as those springs within you are hindrance from the outflowing, Father says, I withhold the releases, the water from above. And church, I pray, it is our moment and time. Your pastor, he is one of that post. He doesn't follow the ritual, the culture. He hears what the Holy Spirit say, leading the church according to what he sees God shows them.
Korande shiba bakati shiba la. Nasta nasta. Taylor, so if I think England down when I feel about Yana to it. And Martin of Fiona, one of young Anna to it, far from my dad to far on more. Season of change, and you have a part to play. Calculate to this thing at the fire. All of us are in God's plan. Now, to form my own own if you're on it to a little. And I'm all not a mona lot. There's something that I said last night that I told you to see. What I hope I end up. A man home. I know telling no one that to work kind of see. 2010, some of the world that to ministry in our kids. I prophesy ye left a female ole. 5 out palan. But mao yo le me lot to 18. I saw why I saw there. I got what to I saw a lot of my Sauniga less amato ye there. Galicia, Pastor Henry. I heard him where I prophesied. There a female or a woman to power less along Sawalo to Koyar. We pay over to the Tolu to Lal Mela to a Galicia. I shall prophesy 10 years to Sauniga. Can you find out to call? I'll prophecy for me. There's a revival in New Zealand. I start from South Island and I made winging. O leo ua se fulu ma le lua tausanga. O whapea wai lea tua aisea. O e mai ma mao ai le alo le whawhea au le sau prophesy lumo matou le matou omarang. Where is our part to play? O le ala matou vai ngai whai. Ai, ala ala mai tanga loa ngā mātara noa le mission sa dato e ka le sia. We were planning Lena over to Ueluma to Kalesia. I think of a revival, there's a part to play a kako. Or Umanga Fafso Tail ministry that to a move my South Island, the South Solomai. South Island occur. Fail missions that to no Ulay New Zealand. Peonatatu Taranoa and Timufano Taua. But something God put in my heart last night if I looked at it. Au mafau ni me tu lai mai tono na to matanga luenga fa fonga le nganga pa ia le tua. This revival, maybe it's not missions, but it's a changes in the time of the spiritual flood leo tatuya. But Gateway tato whanau tua, we have a part to play. Au mafofau kui meo tu lai mai. It's only 5%. And they involve tato. But God is moving. God is making the changes. Oronga yoi le tua. It's going to hurt a little. E malingi e foi lo mata. E le maua e foi le moe. Ai fa mai le tua le mea tatu te mawhia ranga fa maoni le tua. So God is moving. But on the other side of the coin, o lo iai fo I mea o lo challenge ai lau sāparinga. E ave ese lau attention. E mai le fina ngalo le tua. Just last week, lau share. Mato whai whengaluanga. E ako ngi koe kasi kausanga ko lau tōru sfutau sanga I reki mako whai whengaluanga. Ole ke kele yo mako meo long service things. E award ka le
Masangin vai sa mato whaingarua. Awa sui e mato whaingarua. Ai mainga re mea lawa sui ai. Le la ave tupe whaongai. One of the very first things, o le ave so soangi tangata fue mga transition mai e le vea martama e vea matini. Sa whangau mai o kama, ai la ave kupe le so soangi sui e tangata. E le koe avea makama, a ra avea makenge, pe whangau mai makenge, a sui sis koe ngaka ngaka. Le la ave kupe mako whanguranga whaongai me whenga. O vai ku interviewer I o le whare mai me lau whai. A iei se si wo pregnant, se I tūlo. Si nā matine. O le koe o aku whai sau interviewer e whape mai. So when is your baby going to be born? Excited for it? O le whasini lau sili mai. What is your decision? O la lau whiwhiringa. O mai a te oil whiwhiringa. Pe keep lau baby. Pe ai whapa uro pepe. O e vai le suinga la langi mea. This is where the attention of people are going. Mea le wo draw ai. Le mawhau ngaka. O ke in mako whangaluanga le wakora o message o whaku. E makwa ise sea le meo kou whaia. O ke le manga o I meo mea o long service ma mea. A o le mea le o kou whaku mukumuinga. O ke le kari kongu mai. Ka la vevesi e mako whangaluanga langa o whamai sa kaunga o. Sensitive isi tangata ma. E o le karangoa ku mea o kupelo karangoa ku le whina ngalo le tua. It's a season of change. Don't get caught in the old flood. O ke la vela vea e lango le flood mo morea. To tele tangata na whanho. Ai a tā iai le flood le o le suinga fōu le spiritual flood. Breakthrough ai le ngango le tua. Ai se I le lingi mai le tua. Ona manuia I lunga ia te tatou. Ai pa tatou tūra I le tai alfa mo. Pakako worship team, we have to go to the altar this morning. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. E tūra I le tai au ma fau I le tua. O inga ke whaalango lango I manuia o le tua I lau sa malingi. O whele flood ngai ke iai le nei tai au. What breakthrough do you need? O le vāo oe ma le tua. Upo le tua le tai au. It's a personal relationship. Le vāo oe ma le tua. Tangi le tua. Wala au le tua. Tatala lo loto I le tua. Na o le tua e whainga breakthrough ma le lingi mai wa tawhi o whamarianga. Ia te oe le nei tai au. La usul tatou pesi. So e watu so mana onga I le tua le nei tai au. Praise the Lord. Fatali sau watu le tua le tai au mora. Glory to God. I just want to speak the name of Jesus. Yes. Every heart should start to break. Thank you, Lord. Every heart addiction starts to break. Yes. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. So every dark addiction starts to break. Declaring there is hope, Thank you, Lord there Jesus. is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is Glory. love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Au te fatali sau watu le tua. Your name is power. Your
Family, the time has come to break all the strongholds. O te mio malepe. Tu ilalo fa vitauli. Manu malo e so se me te ai noi. Ya se me fale velope ya joy. Tasila swapa. There is only one name that can break through. Tasila swapa. Tasila swapa. One name only. The name of Jesus. Eleva faya se karasia. Eleva faya se lotu. Eleva faya se taitai. Ele se sui mamoi. Ele se mamoi atoi. Ele se mamoi atoi ngora nganga pa ia ore tua. E fai mamoi mau atoi ala uma futanga ore saulo tonga ore breakthrough ore manu malo is on a one-on-one basis. Now oe ma Yesu. Hallelujah. Allow the power of Jesus to break through in your stronghold this morning. Awe tu lai e nei tai au, sila fia e le tua sila fia ia, o tātou manaonga. Le asa mea roe mana o ai le manu malo, i le lolo whale a nganga ro whitai ai maoe. Tātou tuu ia te ia, o ia tātou te manu malo ai. O le a tātou te talo. I le awa mare mi ngao, le tu oro mātou tamai. Mātou te tu ai luma lo no whali. Nau e mātou ni a tingi mea o mena e whaia. Ai lo mamalu ro mana o na mātou manu malo lea. Whawhitai au ai mori mauro o fionga pa ia. Re ai se mea ma whai. O na ave seina lo a lofa tu noa ia te mātou. Leala lea o le whangu mai pe o lo waganga pa ia. E te tau maono mea o na mātou manatua aso o te. Taime o noa e te tau le mātou manatua. A waro i o mātou lima le manu malo. Ua uma ona e tāpena ina. E le ono i mātou. Ai ano ona o oe Yesu. E ma liu ma tongi ona ua whama mahina. Whamangaro ina e o mātou tangata whare tonu. A tu lai lau whanau le nei tai au. A whe mari wai lo nganga pa ia e le me nei o le te talo le tua. Whawhelo ai. I lea tamā lea tina, lea tama lea teine tula vau. So sesi o whawhawhawa mai le nei tai au. I runga upenga ta whailangi po where atunu, where ala whanga, where a inga, where maota, where whare, pa i atu iai le mana o lea nganga pa ia. O oe, ale lo suafa Yesu, le suafa leo o mātou talanoa, ma tau le nei tai au. E le mana, e le mamaru, e le whau uga, mātou te maua ai le sāra tonga moli, ne awa noa mātou te uru whare ai, i le ola e whawawau e Sauniga. Whawhetai le tua e lau upu, whawhetai o whamanatu toi whai noa, e ao na mātou sāma vali, ma le mi ngao, e mafutanga ma oe awa nei mō tusia, whawhetai le whesoa soani e roa nganga pa ia, e whamanatu pēr lou lava whire ngalo ia te mātou. Ia mātou ngā wai, ia mātou siustai, ia mātou whaia, ma mātou whalongo. E ala i lo suafa Yesu, mātou te maua i le manuia. Whamanuia fo i lau au auna nā vea mā la waa. O lo whina ngalo le nei tai au le whale tua, mātou mafuta nisi o whanau. Whapēnao na mātou te talo le tua. Whamanuia i lau whanau le nei tai au. Fo i leo le vi inga. Fo i le vi inga ia te oi. Oh no, lo suafa pele Yesu Kirisu o lai le mātou te tau. And all of God's people say, amen and amen. Turn around and greet somebody this morning. Give somebody a hug in the name of Jesus. Whamanmone, whao mai tātou lau laua whamantunga, lau ai ni tai. Hallelujah, Jesus. Ya para wina tātou whengaruenga ni tai au. Nā lue mare. E le tu watu pēr whaloalo mare. E sunga le whengainga ni tai au. Mo tātou Sauniga from us. Glory to God. Yes. Hallelujah, Jesus. Just a man.
share of your name. Simo mo ko lito e se fuga pe sumaleona. O le ipo whaftai. O le mafuta whaitasi lea ma le toto o Iesu na whanaringina. O le mafuta whaitasi fo i lea ma le areto. Sa tofia. Very interesting. So se teimi e te whaftai ai le tu. O reality ia le tu. Wa e whaitasi atu ma le toto na whanaringi. Ua whatasia o e mane tino na whamomomoina. I se isi whaupunga. Ua whatasia o e ile le petia. Wa mai Yesu le Ioane lua. Le peti lalo le ne malu. O te toi whaia yaso e toi. Malu tuai I sa whaongati a polo e whaia I ana pisinisi. Wa mai Yesu le peti lalo. Ai o te toi whaia yaso e toi. O lo whawhetai la. O lo mafuta whaatasi ma le petia. E le ngata le na. Mai polo le ramalam tāu koe ono whamai. Na whasiotia whaatasi mai ia lo tātou tangata tuai. O lo whaafitai le atu. Wa iai o e nā wa whasiotia. Gateway se iau tau atu atu o ele lo loto lo ngō. Me la apostolo Paulo lo o nito e lima. E pelu sumatas. O le li o Yesu. E le iloa e ia le angsala. A wa fai o ia maanga sala. Ina ia vea I tātou maani e tonu a le atua talo o ia. Hawhena whapsenga lena. Mantua wa vā tātou ma le atua o le ata nao le ia pupuli fo I le. Le ata nao le angsala. Wa vā I le fonga vaa I le atua pa ia ma tātou angsala. E le te iloa I le angsala ma pa ia lipi ola whapose. Mena na toso I le atua le I pupuli lea. Tā te le mawhai o na toi watu. Na wafio mai Yesu wa mai le iloa ia le angsala o whai o ia mangsala. Le ande watu. Wa si tia nei o ia le iloa le angsala o whai mangsala. Wa whapipi ia tu le ia lea. O na mai la I o fita wa saei le vaenga tonu lava lea I tao, whao, masamala. Pale tui lo nao ma le sasa I lona tua. Wa vaea e se ala vā piapi ina e whai ma gateway ta te ui atu ai e o le tama. So se teimi e te ai ai le areto le nei, le inu le nei. Ua whaatasia oe mani. E mamori mai lo loto, wani mea, e le fina ngalo ai le atua e le I le petia. Wani mea o tangata tuai, e le te taua noti, ai polo kolose, fasioti o tautu tino, o le lalolangi. Amen. Lua whaitaanga, ka maualunga amia le anga. Fasioti, ai e le tae aole nei. O le manino ia o le tāpena mai ale atua. It is finished. And when Jesus declared it is finished, the devil's reign over our lives is over. O le pulenga le alii, o le ti apolo I o tātou olanga wa uma. Ta ua lena iai na ta ola I e whai iai ana pisinisi, tangata tuai, whao ngāo ta utu e whai mautu o ti apolo, o ta tino e whai ma. Me e whatino ia na mi o leanga mana me leanga. It is over. Se we ake riso, o le tangata fōu. Ma vai me tuai whauta whafou ina me uma. Nu o le atua. Ia e loa le mea la e tau samia. E le atua atamu a e ai ai. Na e oti ai lea. Wa fio mai nei le aweto le ola le nu ese sa tatou ola. A tatou ai, tatou oti ai le nu ese. A tatou tutua e tono le nu pa ia. Le nganga. Sa le vali roi le nganga. Na le whaia le e tatou. Tuna na wati. Waaw.
Sauni patali mai lau tu whaanga. Ai maua, tāwhi tātou te tatisua whakas. Tamale atu. Tu pēr mai whawhitei tele o mātou loto. Mātou whaanongo longo I mea lo loto ma mea lilo na e whia mo I mātou. Na e tā pēna mai. Wa mā awhai o mātou tangata. Wa uma o na whia. Wa uma na whaasāunia. Wa mātou o mai nei le lao ai ma mātou tani. E wha mata e whaingo fia lo mātou talia lo mātou waenga ma tu whaanga mai I le tino ma le toto o Yesu. A reisi tu, wa mātou woti ai. Wa pule ke riso ia I mātou. Wa taiteina I mātou e lea nganga o le atu. E leo toi ola I mātou. Ao ke riso, ua soifua I totonu ia I mātou. Tu whao loto ina I mātou ma tu la whono le ansala ma le oti. E le tu la whono le nganga o le ola lea o ke riso Yesu wai totonu ia I mātou. Whamani alo no. E aise tase mai tai anu. O whalava lava. Ua mālolo ai mātou. Pa iati. Hallelujah. O te matuava o ia le nganga ma you spirit of infirmity. I break your hold right now in Jesus' name. Right now. Paftai tamai lau whamalolonga. Paftai lau restorations. Paftai lau revival yo mātou loto. Lovi inga e tū maupea. Sani mātou te whawhitai ai. Wa māwhita whaitasi ma le ipu. O le toto o le whengai ngā fōu. Ma le a reto o le tino o ke riso Yesu. Tu maurovi inga Yesu e o le wharawau. Amen. Wa tusia. El apostolo Paulo le lava po. Loa I wharinga, si tia I Yesu rea le tau lātou ai. Tofi na whai ai. Alo tino le nei o tofi ai se a. Ia maua ai sau tu whaanga. O le a reto na fio mai le nai. Na Yesu o lo tino le mea ai moni o lo. Toto le mea I moni. Le ai ma whinu. I lo tino. Ma lo toto. Wai to tonu ia I lātou le ola I whaanga. Na wai te tonu I ate. Tu mau ai whaua. E ola I whaua. Ke riso te tonu I tātou. Pai o tau au. Au le ri. Au nā tuai le tino ke riso te tai ora. Ia le tu e ngā ruenga o na Yesu. Amen.
e tau lima lau tu whaanga I le tae o le nei. Wa I loa fo I le tala o le mata upu I tua o lau tu whaanga. O le mata upu I le sataro. O le valea I o malaya. A le mana o le atua ia I tātou wa whaola ina. O ka se mata ngufi. Le apostolo polo le ilo e seri e tasi o le nila langi a wabana lato I loa. Se manu lato te lefa sa tau roina le alo le atua. A ua maliu leri. Ua whasafua le wili na tu sia e lontawa. Whai ane ai le na mai wa o malolo. Le na mativa wa o maua. Le na leiloa ua maua ue leri. Ma ua whaola ina ue le atua. O lo fasino manga le na. That is your identity. O oe maau o whanau a le atua. Taitaina I tātou e lea nganga o le atua. O atali I tātou. O whanau o le atua. A whaifoi o whanau o suri foi. Suri lava o le atua. Suri whai tasi makewisa. Mita mita la ia I le sātou. O le no o le atua. Mita mita I le sātou. Mita mita I le riki. Mita mita I lo tu whaanga. Mai le tino. Ma le toto lo tātou aliki. O Keristo Yesu. Tātou ai a uma whaisau whaafitai leri. Amen. Whaafitai, Yesu whaafitai. Afetai lava Yesu, afetai lava tama, afetai, afetai o le ipol, afetai o le mafuta fatas ma le lepetia o le malmalu tuai, fasiotia o le tangata tuai, faofia I mātou I le ala o le tino lava o Keriso, vai ai le ala va api mātou te ui atuai, afetai lava tama, afetai. Faftai. Bless your people today, Lord. Mania lo nuu I le aso le nei. Tu maulovi inga o le whalawa. And all God's people say amen. Fai tātou talo mo le whaai. Le ali e whaafitai. Lai lava I loa lofa malouanga le lei.
fua whaaria leo loa lofo ai mai o mātou di mo tupe. Tau se o mātou a inga ringa trai le whaile tau tua i ate oi. Papa i whamamia se furua i matau langa wau mai ai lo whale leri i atu maulevi inga i ate oi. O ala na mawai nei tupe o lau tatalo ia whalau tele ina. Hallelujah, whaafitai lo abundance le tua. Le ri ie wai fua i mai ma maua tiri ai lava. Pamani ai lono, ia whaungaina morovi inga Yesu. Amene, ma amene. Popo iai, masiva loa, ma e alanga i pea e sa, i le pala Yehova, si o ni ma alanga i siona, te o oe ua mawai lo malosi, a o le atua, pama oni, pata lopa, i so se isi, vai iai, e masina ata pa o popo iai. Siva loa, pa e alanga
whaftai mo mi ingo le tua nei tai au. Maluanga, tātou worship team, whaftai fo le tātou media team. Yeah, ma tātou sound engineers, tātou lunga cameras, ma tātou live stream, e whamalo, leo nangai le tua nei tai au, tātou ainga foi. Whamalo nei tai au, tātou inga le tua. Hallelujah. Everybody okay? Everybody okay? Nào có mấy cha lẽ cái gì mấy lấy mà sang không mà cô? Ngã vui lại mà phổ phao quần ngã mấy ai? Vì cao như kiểu này chạy ao, ôm bằng mấy sao là trong ai? Vậy ta tụi biểu trong mà bây giờ là tụi này chạy ao one and only name. Vì lý pháp tây là sung pháp ngay ngã.